majani watu no muhaka mathie o muthenya ucio no nginya mathie ni tamira no nginya mathie. What would happen mangia no kuhia mahiaga nduri ndungi matandaiyo na matitho no gitandaia matingiko mena quality mendagwo as fast as possible mako makinyete kuria upon kugethwo riu twagikara nginya na tutiari no horo hapana. Do you mean majani matuo ri matuo o haria matuo guo mundu atua ekira kinyamu-ini giake ri gutire kindu na kimwe kiagirwo kumugiria gutwara kiganda-ini. Kinyamu ni gikabu tiwe twara ni collection mathia collection center then rurorie goke koya collection center. Haya majani no mwako twendeire acha to mwako twendeire matuagwo after every 7 days na kuringana na man power yaku ri ndugagicokera thutha wa thiku ta mugwanja ako man power yaku ni nene ri imutigo gituo muthenya umwe muhuruke ithathatu ako man power yaku ni nini ri ndugwitua haha umuthi rucio haria oke hau mandirie ngije ndugagicoko haria kianda so gutwendeire depending na man power kuringana na atui ya atui kana space ile muragitua of course na thiku ici ni kwagire macini cia gutua ni kuri macini cia gutua no ngana guku gutire atuticikumĩtie ni ciuragaga mawira tautaga biyo mawira ma mutui-ini manyihaga. Gutua majani ri mundu arihaga andu angi moka mutui urihaga andu angi ti mundu etuagira acha ni hinya muno. In most cases ni andu akurihwo me gutua maguka matia cigana ciringi 10 ciringi 10 ate pa kilo mundu gutua cigana makinyitie 15 mundu gutua kilo cigana ina day kilo ta 500 we ate ugacoka ukariho ciringi 10 no gutuite kilo 500 ithiro ukioro maita na 10 5,000 kuma kiroko hiyo sakini joruo na hanyinyi 5,000 ri 5,000 ona takiri kundu kuingi kwandikane ungiona ciringi 5,000 rutirwo ku pade 5,000 o muthenya ri kiugia atiri kilo tiga kilo 500 ri kilo 500 ya mundu ni gutua nuthu tani inatigeru nuthu tani aria ugaga hau ndi ya Saudi fala nuthu tani no majani kilo 500 matingeiganira nyumba ino eti gudacoka ndeciria inatigeru nuthu tani weri gai nuthu tani ura mutui majani muno ri iri uri ugutua wega no an average harvest meta gwati atu ya macani harvest ni ko harvest ni pickers average picker ko mutui na mukuria mutui uria mutui wega akuringa kindu 30-40 kamuceho ni ukwanura ciaku 30 wega kamuceho ni majani mara maracehetwo o mara prune to ica ikuhe uguo ni maumite mena hinya wega manoru watu kamweta kena kilo nyingi ogako gena 2 gramu tuingi riu ni ugutua mundu average ri muhe kindu 25 kilo 25 na no nyinyi kilo 25 ni kariga maitikiri undu tondu riu ri na ketiga gutua ide ndegugitua na we ariho o hau no murimi egweterera mwisho we akurimi kwenia kilo cigana kilo ekwendia bia cigana kana marakinyeirio ciringi 600 kilo mana matada tutu di kenyeno igo tutu di gara kuraka hago kana hiro murimi wa majani araigua tangineria ma agumejulirwo ngugore andu marariho majani wega wapi ungienda kumenya thina ri tatuarie na murimi wa majani these people have been mahinyirikaga muno majani na kahua ni mahinyirikaga maragulirwo ikani makinyitie ciringi 20 thaici 20 dini diu wega tondu ni majani ni makwa ndaheire mukuru ndi majani no ndaheire mukuru gituika ugutwirwo na ciringi 10 ri wi murimi ri ucoke ndie ciringi 20 ri watiga ungigikara
gukona mugunda utuage tondu ndui ciringi 10 ciringi 20 ciragayanwo na gatagati ka murimi na mutui. Ake jurie kiama maraheo naki kiama ni matua majani na mami niguria mami ajire maraheo nginya bona thina ki. It is not a business that would make sense. Arajira ati ndero atiriri ni ciringi 15 ri mutui gutua gutua ugwe wengi mehe gutua gwe ta mwire kugura ekiria mwisho wa mweri kamumenyereri karoka kari kanyamu tu yaweta ukamumenyereri ni atia kamumenyereri karoka nake Steve Touch thiko ici ali kamumenyereri ni tuteheretio sesi majote kamumenyereri tuli kamumenyereri Saudi wega kasa Saudi tariga kuo ni kamumenyereri ni kogoka kana riri na kilo cia mweri na kilo cia bonathi cumulative na mweri omwe ni muheagwo karatathi kau riu ndikiwe gakinyitie kino gatingikiria bote cireheretio cia 25 yani kamumenyereri karoka 25 uguo mukuria aratigwo na gakumi gaka mukuria tigwo nako ri umwehererie fertilizer na umwehererie sesi ya factory koguo you mean uguo murimi no ngara kinyirwo ni ciringi riri ni ciringi kindu ndire na facts njega no ti mbeca njega mbeca ire na kuria ire tondu because ciringi 25 ri ungiria ciringi 10 gutwirwo ri utigwo na ciringi ungiria ciringi 15 gutwirwo utigwo na ciringi 10 ri you'd rather be a picker than a farmer. Nawe picker ri morio majani ni mari jimahana athletics ita mathako ma mahenya mane miaka uri na miaka 70 ri withesherera mugunda otue majani wiki ri ne ko hiwa kwa huruka majani matire ithe ne ko huruka mituka majani urakimenya mara uraurirwo no karirirwo ku mugunda utari uraumira ukaura na gukara ucho wako makuga na guthigotera rori but things will be better for sure shesheni hakuhe nawe.